ridigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Zwiḽiwa ndi zwa ndeme kha vhathu na kha zwifuwo. Hezwi zwiḽiwa zwine ra khou amba ngazwo zwi bveledzwa nga vhafumakadzi ende ndi khomba zwi paḓaho percentage za 5. Kuchilisi wa Phalaphala FM ndi khou ṱanganedza kha tshiṅwe tshipida tsha beke mishumo ya ridigeda nga dzina ndi Miss P ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u swika tshiṱora awara ya vhuṱahe na namusi ri khou isa phanḓa no pembelela vhafumakadzi vhane ra khou ri tshi vha lavhelesa ra vhona vha tshi khou ita zwa khwine ri khou ri kha vhafumakadzi ri khou isa phanḓa no ni ṱhonifha khathihi no ni lavhelesa kha mishumo ine na khou ita. Namusi mutshilisi wa Phalaphala FM ro dzula na mulimi hafha ndi Vho Tshifhiwa Tshikalange Mamathuba ri dovha hafhu ra vha na ramilayo ngauri hafha kha ḽino ndi sia ḽa milayo huna vhathu vhane vha vhori vha khou pfukekanya kha zwithu zwinzhi fhedzi a vha zwi ḓivha uri hoyu mulayo wo itelwa u vha tsireledza na hafha noni kha vhoramilayo vhathu vhanzhi vha kha ḓi vhona unga ri hoḓelesa vhathu vha vhanna fhedzi huna vhafumakadzi vhane vha hone vhane vha khou ita mishumo ya vhuḓi nga maanḓesa. Namusi ri na Naene Mudau ane vho ri ḓo dzula naye khathihi na Vho Tshifhiwa musi ri tshi khou tama u pfesesa khwine hei mishumo ine vha vha khayo ndi khou ṱanganedza kha mbekamishumo ya ridigeda. Mutshilisi wa Phalaphala FM na vhone hafhaḽa kha Facebook vha nga kona u vha tshipiḓa tsha mbekamishumo ngauri live na hafhaḽani kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu Miss yoṱhe X vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu Miss yoṱhe 87.9 na 7.8. Ndi khou tama uri ri humele murahu sa musi ndo amba ndi tshi khou ita mvula zwitshinga uri ri khou pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi ri sathu tou dzhena kha mishumo ya vheiwe ndi khou tama uri ri humele murahu musi vhathu vha tshi kha ḓi aluwa. Ndi thome nga ndi ene uri musi a tshi kha ḓi hula o vha ṅwana ḓe. Zwino Naene o bebiwa Tshidimbini nda dzhena primary Gala na Nzhele hangei none nda dzula hone huna primary so a si kule na hayani so nda ndi tshi tou ya tshikoloni hanefhaḽa nga milenzhe then u bva hafho nda ya kha primary khulwane ine ya wanala hanefhaḽa Tshidimbini nda ṱhaphudza primary u bva hafho nda ya secondary ndi tshi ya secondary ndo thoma secondary ya New Generations Girls Academy i wanala hafhaḽa Mukula. U bva hafho nda pfuluwa ngori vha vho focusa kha uri ni dzithero dzine vha dzi funza ndi dzithero dza zwa science so nda ri ndi khou ṱoḓa u gudela zwiṅwe zwithu nga nnḓani ha hezwo nda pfuluwa nda ya Tshivhase ndo ṱhaphudza dzipfunzo dzanga dza secondary hanefhaḽa Tshivhase. U bva Tshivhase nda ṱuwa nda dzhena University of South Africa hune vhathu vha i vhidza uri ni UNISA. So u bva ngwenanu ya Mphaphuli hai kha ri lavhelesa uri vha ṅwana ḓe na lwendo lwavho u swika vha tshi swika hafho ne vha vhona. Yes, ngwenani as you said ndiye nda ḓiwana ndi khou alutshela hone vhabebi vhanga vhoṱhe ndo vha vha siho ndo aluwa ndi sa vhaḓivhi vhathu vhe nda thoma vha ḓivha vho makhulu wanga vha mme wa khotsi yanga and the family at that side ba miyanga never had any idea ndi tshi pfa upfi vho fhambana ndi na 2 months nda dzhena tshikolo henengei ndo soko mangala ndi ṅwana we avha ovo nda ndo khuthala ngauri nda tshi vhona ndi tshi funea badi and then makhulu wanga vho avha muthu ane a vha ntsireledza nga maanḓa mara ndi khou ḓi aluwa zwo ralo ndavha ndi khou funa uri zwino ndo no aluwa nda find out uri upfi miyanga vha sibasa makwarela nda funa u vha ṱoḓa nda vha wana mara vho ri vha ngeno tshikhuwani mara later vha vhuya nda dzula navho nyana ndi khou dzhena Mphaphuli. After Mphaphuli nda tama hu na tshiṅwe tshikolo tsha tshipfi Tshidimbini yo tshiyemu nda ya hone and then ndo ya Tshiyemu na St Brendan's and then mara ndo dzhena St Brendan's and then nda vhuya nda ya Tshiyemu and then u bva hone ndi tsha vhasidzana hetsho u bva hone nda ya University of Venda he ndi tshi thoma ndi khou ita mulayo nda pfa uri u khou nkonḓela nda khou ita biproko Latin kha nṋe was like something else ngetsho tshifhinga ra ri tshi ita na Afrikaans we used to read the BL to analyze cases out of that. For me it didn't make sense a lot because politically ngori azongo khanezo azongo mpfara zwavhuḓi ngauri ndo ndi khou zwi vhona uri mara u mulayo hanefha Venḓa na u tshi vha ramulayo u ḓo tou amba nga tshivhuru ho vhona Olifiri ndi ene wa vha tshi ri funza hoyu mulayo anyway uri ndi songo fhedzesa tshifhinga nda mbo ḓi tshintsha zwine zwo guda zwone nda mbo ḓi ita social worker or mushumela vhapo
hezwo ndo ndi khou zwi funa badi ngauri ndo ḓivhudza uri vhutshiloni hanga ndo ḓivhudza uri sa izwi ndo aluwa ndi sina vhabebi zwi amba uri ndi khou funa u ḓisa vho tshanduko kha vhaṅwe vhana vhane vha nga ḓi aluwa sa nne ngori ndo aluwa ndi na mbudziso nnzhi uri wa muthu a tshi nga ḓa shangoni vhathu vho mu ḓisaho shangoni wa vha u si khou vha vhona u si khou ḓivha uri vha gai vha vha si khou ṱoḓa u ḓivha uri hu khou itea mini kha nne mara zwoṱhe nda ḓivhudza uri at least hezwinoni zwine nda vha khazwo zwine nda khou gudela zwone zwi ḓo nthusa vha uri ndi kone u thusa vhaṅwe vhathu naho mulayo na wone ho vha u itela uri ndi kone u thusa vhaṅwe vhathu u shandukisa matshilo a vhaṅwe vhathu ndi a pfha ra ḓo vha vhona vha fhaḽa Johannesburg Charlotte Maxeke Hospital he vha shuma hone sa mushumela vhapo zwino vha ḓa vha khona hani zwino ri tshi vha vhona vha ngeno kha vhulimi yani yes ndo mbo ḓi wana ndo ḓa finally ṅwaha wanga wo fhedza wa social worker ni vha ni khou ita practical kha zwifhethu ho fhambanaho kha zwine na khou ita nṋe nda mbo ḓi nanga Johannesburg Hospital Charlotte Maxeke nawo nda guda hone nda fhedza ṅwaha hone ndi tshi fhedza ṅwaha vhashumisani vhanga vhe vha vha vhahulwane nda zwi vhona uri vha khou mfavor ndi khou humbula ndi tshi ita na iṅwe program ya HIV and pregnancy hanefha SABC mara nda ndi kha final year yo vha i part ya research ye nda ndi khou ita sa community so nda vhona uri Johannesburg community ndi henefha ngori muṅwe na muṅwe u ḓo kona u thetshelesa u bva henefho ndo shuma ndi khou shuma na vhana vhane vha vha na thaidzo ya dzitswiyo so sa mushumela vhapo ni funa u bva na vhona uri ava vhana vha dzula gai arali vha khou funa u ita dzi dialysis kana vha khou funa u wana dzitswiyo dza vhaṅwe zwi to itiswa hani so mulayo wa sibadela wo vha tshi konḓa na tshi funa uri hune na dzula hone hu vhe hu na nnḓu ina mafasiṱere u shavhisa infection ndi uri nga Tshivenḓa infection so zwo vha zwi khou konḓa henefho ngori vhunzhi ha vhathu vha fano vha dzula na mikhukhuni zwino nda vhona uri zwa khwine ndi uri ndi kwame muhasho wa zwa dzinnḓu ndi ṅwalele vha muhasho uri ndi khou humbela uri na ṅwana u khou lwala kana na vhathu vhahulwane vha khou lwala ngori dialysis mitshini heiḽani yo vha i si minzhi zwino yo vha u tshi tshekhiwa nga zwezwo na ntshi ngo ḓiwana uri vhatshena vhone ngori vha na support vhana hune vha dzula hone havhuḓi vha ma-India na vhone vhana ntshi vha vhona zwino ni a wana uri kha riṋe arali ni khou lwala hu nga ḓa muthu muthihi kha musi luthihi nga vhege hezwo zwa zwi tshi counta uri zwi amba uri ni ani na mini social support nda ḓi shuma henefho iṅwe ya challenge yanga ye ndavha ndi hone ndi humbula muṅwe mufumakadzi na lovha fhedzi ni a bvisiwa kha program arali na bvisiwa kha program zwi khou amba uri mini after 2 weeks u ḓo pfhi ni vhuye kiḽiniki ni nga si tsha vhuya arali ni si khou dialyze zwi amba uri zwo fhela tsho tshaya zwa zwine zwa tshi vho stressa hetsho tshifhinga ndi khou zwi pfha uri wo no vha mutsiko ngori madokotela vha ḓo amba na ini mara arali ni zwi khou vhifha vha tshi khou vha bvisa ndi nṋe nda funa u swika nda dzula phanḓa navho nda ri iwe wo no bva wo dzhena muṅwe ngauri wo misa zwino mufumakadzi wo misa o ya lufuni KwaZulu-Natal Monday u tshi swika a vha a songo ḓa ngori ni dialyzer luraru kha vhege arali ni khou ita nga mutshini zwino a vho ri henefho zwa vha zwo khakha henefho ndi nga tshithu ni ḓo ḓi pfhi ni khou funa u ṱanzwiwa ni khou funa u itwa mini a tshi khou lila a khou vhudziwa hezwo uri iwe ṅwana wanga u ḓo sala nanyi zwo vha zwi khou nḽa na zwone yo vha phathi ye ya ita uri ndi vhone uri ndi nga tou bvisa hani afha nda bva ndi tshi bva nda shumanyana child welfare na vhana vha vho laṱiwaho na mini na zwoṱhe nda shuma ndi nga ndo shuma miṅwaha mivhili u bva hone nda shuma child welfare nda vha ndi khou traina nga itsho tshifhinga ho vha hu na vho dzi HIV na mini so ri vha ri tshi traina manese na zwoṱhe uri vha ambe hani na vhathu vha ṱalutshedziseyani vhathu nga itsho tshifhinga nda vha ndi tsha zwifuna nda mbo ḓi ya nda join nda ndi khou ḓivhala zwa dzi business na mini u bva hone nda joina khamphani ya dzimaini i no pfi Fraser Alexander kha iyo khamphani nṋe ndo vha ndi OD specialist organizational development specialist weno vha ntshi thoma u tsheka uri vhathu vha no khou lwala ndi vhafhio vhathu vha no khou funa u replacewa ndi vhafhio vha re tsini no ya
dzi pension ndi vhafhio nga hezwo zwi amba uri nda tshimbila na mimaini yoṱhe ye ra vha ri khou shuma khayo and then nda vha ndi khou checka ndi khou zwi vhona uri maini u shume zwi amba uri hu funa u vha na vhathu vha no khou operator ndi mitshini i ṱoḓa dzi diesel i ṱoḓa mini nda tshi zwi vhona nda vha ndi khou ḓineta vhothi ndi khou ḓivhona ndi khou ḓivhona uri hafha fhethu muthu a nga ḓi ita bisimusi musi so nda mbo ḓi bva nda mbo ḓi ri hai ndi khou funa u tou thoma vho khamphani yanga nda thoma khamphani yo rengisa dzi petrolo dzi diesel ya aviation fuel na zwoṱhe zwino ndi kha heyo business mostly ndo ndi khou save dzi mine dze nda ndi tshi ḓivha ndi khou shuma khayo ndi kha heyo business ndi tshi ḓi pfha vhatshena vha tshi ri hey weekend a ri founeliwi ri ḓo vha ri bulasini vha tshi ḓa na zwithu zwa dzi bulasini nṋe nda mbo ḓi thoma u tama uri mara musi ḽi shango ndi ḽashu ende vhathu vha tonga vha khou tou ḓiphinavho ngazwo khezwi nṋe ndi sa koni u vhudzisesa nda zwi thoma ndi hone he zwa thoma hone nda founela around vhathu vhe nda dzhena navho vhane vha vha kha heyo mihasho vho itaho zwa vhulimi vha mbudza uri ndi izwi zwine nda zwa tou iswa ngori makhulu wanga hangeni vha vha tshi zwi ita ndo vha ndi tshi zwi ḓivha na Venḓa nda thoma kumbula ndi tshi ya na Khubvi nda thoma vhulimi zwino nda kona u pfhi hu na tshikhala hu na zwithu zwi no pfhi hydroponic farming nda vha ndi sa khou zwi ḓivha uri hydroponic farming ndi mini nda zwi funza uri okay hydro zwi khou amba maḓi ponic zwi khou amba mushumo zwi amba ndi mushumo une wa itwa nga maḓi kha tshimela nda ya ra ḓi interviewa ri vhanzhi ri tshi khou tou bva tender sort of innovation hub Pretoria Linwood raya nda ḓi fhiravho dzindigo dzoṱhe ra ri vhanyi nga ra 50 something ende vha tshi khou ṱoḓa muthu muthihi khamphani nthihi khamphani yangayo ipfhi Dembe Holding nda mbo ḓi vha na mashudu a thi ḓi zwo ndo vha na mashudu kana ndo tou vhavho ndo konavho zwe vha vha khou vhudzisa nda mbo ḓi wana hetshiḽa tshikhala nda thoma u shuma henefho nda hayara but one of the aim ndi ya uri ndi khou funa u trainer the emerging farmers ndi vha vhudze about ndi vha vhudze nga hydroponic zwa vhulimi and then zwiṅwe ndi zwo funza matshudeni vha re vha kha zwa vhulimi ngauri ri tshi khou vhona mafhungo a global warming kana mufhiso uno khou itiwa ḽifhasini ni a kona u zwi vhona uri tshilimo a ni tsha ḓivha uri tshilimo ndi lini vhuria ndi lini hezwo zwithu zwoṱhe zwa ita uri hezwi heinoni ine na tou vha ni khou fama kana ni khou lima nḓuni literally ni vha ni khou lima nḓuni a u tshene zwiḽa zwo gwa mavu zwi amba uri Miss P anga ḓi ḓa o ita na makapu yawe kana mini ngori kana na dzinala ngori hanga fari mavu ngori hu vha hu na dzi growing bags dzine na ṱavha hone zwithu a hu na uri ni ḓo tsukavho ndi nga ngomu nḓuni a hu na uri ni ḓo swa nga ḓuvha so ende zwi shumana na mitshini kha heyo system is an automatic system we na musi ni siho mitshini i kona u amba na zwimela khamusi vha tshi kha ḓi vha hanefho ri ḓo dzhena kha ḽo uri vha ri ṱalutshedza zwavhuḓi ri pfhesese uri na ndi kulimelete ndi khou ṱoḓa u ḓa ngeno kha na ene uri musi afha Tshivhase a tshi khou ita bva hanefha kha vho grade 8 ya kha vho grade 12 ndi soko vhona u nga ri muthu vho no ṋauwa o vha tshi vho zwi ḓivha zwa uri u khou ṱoḓa u vha ramilayo so ndi tshi kha grade 12 kana arali ndi thome ndi tshi kha grade 10 ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u ita hu na khosi tou pfhi biochemistry nda ndi khou ḓo ita biochemistry mara hezwi zwa dzi mbalo zwo vha zwi khou dia so nda vha ndi khou ri tshi ita dzi application nda apply for biochemistry nda dovha hafhu nda apply for LLB so LLB kha nṋe yo vha i tou vha i second option mara ngauri ho no ḓala na u tamba mara u tshi pfesesa zwo uri tsho swika tshifhinga tsho uri ni u dzhie dziṅwe dza dzi tsheo nga vhutshilo hawe ndi tshi apply nda dzi apply hedzo khoso mbili mara ndo ri grade 12 ndo no i fhedza nda sa tshaya nda ita LLB u bva hafho ndo mbo ḓiya nda ita nursing ndi nga si amba uri why na ndi khou ita nursing mara ho vho tou vha tshetshiḽa tshikhala tsha uri ni u kha ḓi vha muṱuku kana wo fhedza tshikolo u tshe muṱuku hu na u ḓala u tamba nda soko rai hayani vha ri yani u ita nursing na ita nursing ngori ngo ṱoḓa u ṱavhanya na fhedza mara kha college ye nda ndi khou ita hone nursing zwithu zwinwe tsha tshimbila zwavhuḓi yo fhedza i khou vala dzi tshelede dzavho riṋe dzi tshi khou ḽiwa
ubva hafho nda dzula nyana ṅwaha, ndi tshi dzula ṅwaha nda ṱuwa nda ya nda ita electrical engineering. Nda ita N1 nda ndi khou ita Bulukwane Capricorn College. So ndi na N1 mara ngauri nga hetsho tshifhinga ndi khou ḓi vhona uri hai man thanga dzanga huna zwine vho sedza khazwo kana huna zwine vha khou ita. Nda zwi humbula zwori mara na kale ndo vha ndi na muḽoro uri ndi ṱoḓa u ita LLB kana ndi ṱoḓa u ḓi wana ndi lawyer. Ndi hafho ya swika uri ndi apply UNISA ine ya vha University of South Africa. Tsho no ntakadza nga u apply University of South Africa ndi uri ndi tshi phasa matric ndo vha ndi tshi ri ndi nga si dzhene UNISA, ndi nga si dzhene ndi tshikolo tsha vhakalana vhakegulu ngori ndi tshi sedza nda wana hayani nda wana mawe na baba vha tshi khou ita mini, vha tshi khou guda nga UNISA. So ndi soko pfesa uri ndi tshikolo tsha vhathu vhahulwane. So mara nda ḓi wana ndo fhedza ndo no vha haningei ndo register nga 2016 nda ya nda gudela LLB nda i fhedza nga 2020. So ndi tshi fhedza hangeni LLB yanga ha vhona uri ni u soko pfesesa ungari u tshi fhedza u khou ḓi namba wa ṱuwa sizwo wa mbo ḓi pfhi iwe u loyara. U tshi fhedza u mbo ḓi vhudziwa upfhi no uri ni ḓi wane ni loyara ni khou tea u dovha hafhu na ya kha tshiṅwe tshikolo, ndi tshikolo tsho pfumbudziwa tshine tshi vhidziwa ndi tshikolo tsha mulayo. So nga luisimane vha ri ndi law school, ni tea u i dzhena for tshikhala tsha miṅwedzi ya 6. So hetsho tshikhala nda ya nda registara nda ya nda gudela. Vha vha khou ni fumbudza uri ni ezwi ni khothe zwithu zwi itiswa hani, ezwi ni khothe kana ni na dzi fela dzine no dzi fhiwa kana milandu ine yo khou vhigwa khani ini sala ramilayo ni ḓi farisa hani kana kutshimbidzele kwa zwithu khothe zwi itiswa hani. So nda ya nda ita hezwo zwithu. U bva hafho ha thoma u bva ḽiṅwe fulo hafho ḽa uri ni a zwi fheleli hangei tshikoloni tsha mulayo tsho kana law school, ni tea u dovha hafhu ini na ya na ṱoḓa dzi articles, vhaṅwe vha ri ndi dzi practicals. So are no ya tshikoloni tsha mulayo ni ita ṅwaha muthihi mara are ni songo ya ni ḓo ḓi wana ni khou ita miṅwaha mivhili. U sumbedza uri holu ndi lwendo lulapfu. So ngori nda ndo ya tshikoloni tsha mulayo nda ya nda ṱoḓa dzi articles ndi hafha ndi tshi dzi wana Mudau and Tshipise Attorneys nga 2022. Nda thoma dzi articles dzanga ndi tshi khou ita dzi articles hai hu ḓa na zwiṅwe zwo pfhi uri ni qualify ini 40 uri ni vhe ramilayo ni tea u ḓi wana ni khou ṅwala milingo ine kha heyo milingo na i phasa ndi hone ri ḓo kona uri ni ramulayo ini no admitiwa kana ni khou pfhi ni loyara. So it's either ni khou vha attorney mara kana na vha advocate mara zwiṅwe na zwiṅwe zwi na nḓila yayo. So nda ḓi wana hafho nga 2023 ndi tshi khou admitiwa sa attorney of the High Court of Gauteng. Ndi tshi fhedza hafho femeni kana hune na vha ni khou shuma hone vha tea u decide uri ngori abe no fhedza dzi practicals ini dzanu ṱuwani ni u ḓi vhona kana ri khou ni dzhia na vha mushumi wa vhoriṋe na isa phanḓa na lwendo lwa u thoma kana na dzi case dzine na khou dzi ita femeni uri vha swike kha hetsho tshipiḓa ndi uri ni tea u vha no vha ni khou shuma badi ni khou vha takadza ni tshi khou ita zwine na vha no fhiwa zwone kana dzi case dzine na vha no fhiwa dzone na vha ni khou dzi fhedza. So vha dzula na nṋe fhasi vha mbo ḓi ri hai ri khou takala mushumo une na khou ita ri khou vhona ri khou ṱoḓa uri ni ise phanḓa no shuma na riṋe ni sa tsha tou vha mugudi no tou vha ramulayo wa feme. So hanefhaḽa Mudau and Tshipise Attorneys ndi hune nda khou ḓi shuma hone na kha ḓuvha ḽa ṋamusi. So hu na dzi case dzine ra dzi ita u ya nga uri ni muthu kana vhathu vho no khou ḓa vha khou ṱoḓa u thusiwa nga mini. So ri na dzi department dzo yaho nga u fhambana. So Mudau and Tshipise Attorneys ndi khou ḓi wana ndo fara department ya mulayo wa zwa miṱa kana ndi nga tou uri ndi family law. So i dilana na mafhungo a zwa miṱa uri vha khou unḓa vhana vhone kana vha khou ṱhogomela vhana kana vha khou ṱhogomela mufumakadzi kana vho neta nga heyo mbingano ine vha vha khayo vha khou ṱoḓa uri vha fhambane vha bve kha heyo mbingano vha vhone zwiṅwe kana vhone vha khou ṱoḓa u dzhena kha mbingano hezwi vha tshi ṱoḓa u dzhena kha mbingano vha dovha hafhu vha ḓa kha nṋe nda vha ita uri vha dzhene kha mbingano.
Tshilizo parapara FM ndiga mshimwandi ridigeda Namusi ridigeda panda na upemberera bafumakazi rishiko erero bafumakazi bagiri datai futano rati bane babora ndibone wochimbira urine rikono gidima ndingazona munsi bashiko bona richiko bana bafumakazi haba boye ngopambana ka uyu mwezi bane bakuita zwitu zwa budinga mandesa badari afana ruwamba nabo rithebo ruboswikisa hana one rwendo rwabo lotwetisani ngauri banga babone budzura po yini bashiko techeresa bashiko dibudzura anebo badomuwana muwane badomuwana keno bega mshimo ane utoba na chitori chinotofana na chabo pezi hoyu anado budzura hapa stoba zugamba zori osvikera miloro yawe mbuso kaya bone ndiya uri bonebo kaba butse ngone baba nayo bashimise Facebook kana bashimise YouTube baba to de parapara FM renanwi mesiyote kamsi nditeno ubudzisa mbuso ya uri zvipfala ndo lwawo lusongo ndo lwawo abo chingaba no nyama apo ngangomo zvimwe ukoto zviguda chiapanda zori matina pa kauri ndiwe ramirayo atisukupedza chikoro matandika ndityo tomanda dodazi articles matandika ndityo tomanda ngwala mulingi matandika tomanda ya law school humwebo bane pakabunese uyanga ndimini chomuitora songo nyama apori naho zvitu zvisagochimbira ngandira inenda kutoda zvichimbira ngayo ndikatodo yapanda chimwe chachitu cheto rindisongo nyama nduri wasedza nazvo rubva gai wadovafo wasedza na vhathu vane vavatsini hawo so are wadiwana uchingari uchisedza matungo na matungo wawana huna vhathu vane va ututuwedza kana uri uyo chikoloni vadovafo wari wavana va baby vane va supportive kana vaya uthogomela vasatendo nyama ngori arali rari rikuzvisedza ndichisedza nursing ndasedza na LLB azviyelani ndichidovafo ndasedza electrical engineering na zva mulayo azviyelani so hova na vathu vane va kontutuwedza urini anitiyo nyama vonani mukomana wamu okondelela chikolo fedza vonani khaladzi yamu okondelela chikolo ofedza na dovafo na ini mune na divudza urini kha vutshilo hano maduvai hu kho toda iwe mune wo kho to di imisa wari ndikho toda uri ndive zwine ndavha zwone so ndi zwone zwa zwithu zwo ita urini ndisongo nyama ndikondelele na msiriya ninge ri tshi kho digudela henoni LLB una dziṅwe dza dzikhoso dzine u to zwipfa zwori yo mphedza manda kana ndikho baleliwa mara u to divudza uri ni ndo rali ndi muthu wa musidzana ndasa to ima nda khwathai a huna muṅwe muthu ono ḓoḓa ntakula uri uve zwine wa kho ṱoḓova zwone rosedza kha shango la zwino ndiko ḓori ri lavhelese mafhungo a vhulimi zwino uri a hu tu vha na khaedu yo uri vhone vha mufumakadzi fhedzi dovha vha na khaedu ya muvhala uri vhone vha muthu mutsu ngauri ndi nḓowetshumo ine ya vha uri kanzhisa ri lavhelesa ra wana huna ho ḓalesa vhatshena ndi dzifhio dziṅwe dza dzikhaedu dzi vhone vha ṱangana nadzo sa mulimi ane a vha uri vha mufumakadzi vha dovha vha uri ndi mulimi wa muthu mutsu yo yana ya sa mufumakadzi wa muthu mutsu tsho thoma ndi tsha uri bulasi ni funa to vha ni nayo kana ni funa renga zwiambo rarani muthu mutsu uri ni tori ni kho ṱoḓa renga bulasi ai fani na nnḓu ni tshi renga ni nga wana uri banga i ḓo ni pa 20% kana 10% zwiambo rarali bulasi kho ita 2 million vanga ri ḓo ni pa vhugai hanefho ara iko ni pa 10% not 50 and then zwiambo ri ngori ni muthu mutsu ni ḓovha ni sina yo tshelede ine ya ḓo kona uri vani fe yone ni kona u renga tsho thoma tsha vhuvhili ni mufumakadzi vha ḓo funa dziṅwe dzibanga dzi ḓo tshekana zwa uri izwi zwithu no zwi gudelana ni ngo ṱoḓa tshelede yo ita zwithu zwine ani ngo zwi fundela tshikoloni ndi nga si ri ndo zwi vhona hayani ni nga si ri no aluwa Venḓa hu tshi limiwa ni nga si ri Venḓa uvho kisoko dzuliwa u tshambiwa upfi lupfumo lumavuni lumavuni mara ndi nyi muthu ano kho lima zwine na ḓivha ndi zori vhathu vho dzula Tshakhuma vha kho rengisa uri vho zwi wana hani hezwila zwithu zwavhuḓi na zwitevhela ndi ḓo wana uri ndi vhatshena vhane vha khou vha rengisela uri vhone vha kone u rengisa so khaedu yo vha i masheleni khaedu yo vha i shango ngauri roṱhe ri a zwi ḓivha uri it's only 10% ya vhathu vhane vha vha na no swikelela kha shango 70% i kha ḓivha ya vhatshena dziṅwe percent ndi dza havha vhaṅwe vha re hone so ndi yo vha yone thaidzo ya vhukuma kulimele ku vha ku ri ṱalutshedza ngako hydroponic kha vha ri ṱalutshedza uri ndi kulimelede
sa zwe nda zwi ṱalutshedza u thoma ndi zori hydro zwi amba maḓi, ponic zwi khou amba u shuma uri maḓi a shumisa hani. Zwino ndi kulimele kune ku khou tshimbila na zwifhinga. Ri kha global technology ri na zwithu zwi no pfi artificial intelligent, zwino na vhulimi vho vhu khou tshimbila na dzi changes. Ndo amba zwa mifhiso ine ya sokou tshentsha, ni ḓivha uri ndi vhuria ndi tshilimo ndi mini zwo no sokou ṱanganana. Zwino hei noni nyimele ya u lima ngo to rali i vha i khou thusa zwezwo. A hu na uri ndi ḓo lima mavhele ngori ndi September ndi tshilimo, ni lima right through. Zwi amba uri ni khou lwa na mini nezwiḽa zwine zwa ḓo pfhi ni khou lwa na nḓala, ngauri nḓala a i na uri ndi tshilimo, a i na vhuria, a i na tshifhefho. Zwino ni khou ita heyi zwi amba uri ni khou lima right through ngori a hu no pfhi mvula i ḓo na, a hu no pfhi hu na muya zwi ḓo oma, a hu no uri zwi ḓo vha na vhulwadze ngori ni a vala. Ni tshi dzhena nga ngomu ni a sanitizer sa musi ri khou bva kha dzi COVID. Ni dzhena nga ngomu ni dzhenisa zwienda zwanu na sanitizer zwanḓa arali ni tshi ḓo fara zwilima. Zwi amba uri ni khou make sure uri hafho na khanoi ni a kona i programa uri arali ndo ṱavha miri ya 20 ende muthi u tshi khou nifha kha musi 20 tomatoes uri ndi rengise makasi mangana, ndi ḓo vha ndo a pakisa hani maṱamaṱisi. Zwi amba uri arali kha muri muthi u khou mpha maṱamaṱisi a 40 and then ndi tshi khou rengisa nga 55, ni a zwi ḓivha uri 55 nga hetshi tshifhinga dzi Christmas a huna muḓi u sa rengi maṱamaṱisi, nenefha vhukati a huna muḓi u sa rengi maṱamaṱisi. Mara nṋe ndi specialize nga kukhamba ni a zwi ḓivha uri ndi minyanya ndi zwoṱhe ndi dzi mpfu, zwithu zwi no pfhi dzi saladi zwi a ṱoḓea. So ndi rengisela vho Spar, ndi rengisela vho Roots, ndi rengisela dzi makete. So ni vha ni na makete une wa to ḓivha uri kukhamba ya ṱoḓea. Na kukhamba ni na shophoni zwino ndo wana kukhamba nti kha musi ku ita 19 rand 20 rand huṅwe dzi Woolies. So nṋe ndi ḓo vha ndi khou vha rengisela nga bogisi dzi 15 khamusi 250. Zwino ni a kona u calculate uri one cucumber inifha ndo ṱavha 17,000 ya miri, and then muthu u tshi khou nifha 20 cucumber. So ni a kona multiply. It's a model that you can work on to say at the end of this harvest ndi nga vha ndi na million, at the end of this harvest ndi ḓo vha ndi na vhugai, and kha he vhugai ndi ḓo kona u badela vhashumi vhugai, ndo renga thanga nga vhugai. Mara the good part ndi zwa uri kha mihasho yoṱhe muhasho we nda u vhona u tshi nga u shuma zwavhuḓi wa agriculture nga ḓi sokou tou amba vho zwiṅwe, a thi ḓivhi zwino ri na minister muswa. Mara muhasho wa agriculture u to ṱoḓa ino ni to vha hone fhedzi. Ndi tshi thoma vho nthengela dzi growing bags dzine dza vha ubva vho 300,000 something. Vha renga dzi thanga dza hone i package nthi dzi 1000 ndi more than 8,000. Vha nthengela zwoṱhe nga hetsho tshifhinga hune nda shuma hone futhi ndi dovha nda vha ndi khou shumisana na Tshwane University of Technology. Vha mpha matshudeni nga ṅwani nga wana uri vha khou mpha matshudeni a 20 vhane vha khou ita dzi practical. Zwi amba uri na henefho ni khou funzavho vhathu ngori vhulimi habe ni tshi tou amba vhulimi khou mbona ndo ambarisa hani a vhu tukunga. Ni nga sokou wana vhana vhaṱuku vha tshi sokou uri zwi amba uri vhulimi ndi ha fhasi. Ni khou zwi vhona ngauri vha tshi vhona vhanna vho ambara magauni vha khou swa nga ḓuvha, vhasadzi vha tshi sokou tonga vhone vha sokou ya fhedzi vha wane vho 20 ndori mini vhafumakadzi vha sokou nga vha khou to itelwa favor. Zwino vhafumakadzi rono vha na maanḓa, ende vhulimi a vhu khou ṱoḓa fhedzi ni tshi to hovhu a vhu ṱoḓi na musi ni tshi tou vha na tsimu, na musi ni tshi tou vha hayani murahu ha nnḓu ni a nṱha ha ṱhanga. Hydroponic i khou itiwa kha dzi ṱhanga dza dzi complex, dzi khou itiwa ni a ḓivha uri ni a isa nṱha kana na ṱavha fhasi. Ndi zwithu zwine zwi to leluwa. Zwiḽiwa already zwi tshimbila nga maḓi, ni shela dzi calcium dzi phosphorus dziṅwe maṅwe maipfi a ita tshiṱuwa na zwi shela na zwa mikiswa kha mitshini zwa kona ya kha zwimela. Ndi nḓila yo leluwaho ende ndi nḓila ine arali muḓi muṅwe na muṅwe hu na miḓi na dzinnḓu na dzi garatshi a ina goloi ni a kona u ṱavha henefhaḽa na ḓi tou ḽa. Hu na muthu ano khou funa u tou lala na nḓala, ende riṋe ngauri ri bva Venḓa ḽi ladzi ṅwana na nḓala ngauri ndi ḽa tshika muroho. Zwino kha hovhu vhulimi vhune nda khou vhu ita ni wana masheleni
ni kono u hayara vhathu na ita tshanduko kha vhathu ni dovha hafhu na ini muṋe na kono ita zwiḽiwa so na dovha na funza vhaṅwe vha no khou ḓavho nga murahu uri vhulimi a siho vhuḽa ha ḓuvha fhedzi ngori mvula ya nani nga ina shuma vhulimi a siho vhuḽa so ri khou funza na tshanduko henefho arali zwithu zwi khou ḓi ya phanḓa. Nṋe ndine ndavha ngeno fhasi mahayani nga vha ngafhi kana ngafhi ndi khou vha thetshelesa nga urali ndi vho tama u ṱoḓa u thoma u lima ndi thoma ngafhi ndi khou ṱoḓa u ita honovhu vhulimi vhune vhone vha khou vhu ita ndi thoma gai? Vha thoma zwi bva kha uri vha khou ṱoḓa u lima hungafhani huṅwe na huṅwe hune vha vha hone hu na vhalimisi vhane vha tou vha hone vho tou eletshedza uri arali vha na tsimu vhone kha vha ambe muḽoro wavho uri nṋe ndi khou ṱoḓa u tou tama u ṱavha ṋawa vha ḓo vha vhudza uri ṋawa kha ri tsheke a ri sedzuluse mavu ha mavu afha mutalei a nga si tende ṋawa khamusi kha ri ṱavhe nḓuhu kha ri ṱoḓe makete wa nḓuhu and then u bva henefho arali zwi khou ṱoḓa masheleni vha ḓo dovha futhi vha vha vhudza uri vha nga kona u winisa hani masheleni kana tshiṅwe tshifhinga vha nga wani masheleni mostly vha ḓo tou wana zwine vha khou ṱoḓa arali vha khou ṱoḓa mbeu vha ḓo vha fha mbeu arali vha khou ṱoḓa zwithu zwo lima vha ḓo vha fha kana ndi gandakanda arali hu hulwane kana ndi mini huṅwe na huṅwe hafha kha Afrika Tshipembe vha zwikona na Venḓa zwi hone zwi khou itea haningei mahayani zwi khou itea zwi tou ṱoḓa fhedzi vhone vha bva nḓuni yavho vha sa ḓipfhele vhuṱungu uri nṋe ndi khou fa nga nḓala nda tou mela grant ya 2 ya 3 mini ndi khou funa u itela something uri ndi kone u isa mini vhana zwikoloni ndi kone u ita mini ndi kone u ita vho tshanduko kha vhutshilo hanga na kha shango line nda khou tshila khalo. Naene sa ramilayo ya mufumakadzi ndi dzifhio dziṅwe dza dzikhaedu dzine a ṱangana nadzo? Sa musi vha tshi khou amba vha tshi ri ni ho ḓalesa vhoramilayo vhathu vha vhanna dziṅwe dza dzikhaedu dzine ra ṱangana nadzo musi ri tshi khou ṱangana na milandu yo no khou vhigiwa kana u tshi khou tea u thusa muthu o ḓo kha iwe a khou ṱoḓa thuso hu na vhaṅwe vhane vha tou vha na uri ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga muthu wa munna vha tou pfha uri arali a tshi khou ṱoḓa thuso ya mulayo a nga kona u wana thuso nga kha muthu wa munna nga nṱhani uri kana bayo no sethiwa uri vhanna ndi vhone vhane vha kona zwa mulayo vhafumakadzi kha musi a ri koni ngauri na kale vhafumakadzi ro vha ro tsikeledziwa ri sa tendelwi no shuma ra tsheka na vho makhulu wavho riṋe a vha ngo ya na zwikoloni nga nṱhani uri vha vha sa tendeliwi hu sokou pfesesiwa uri vhafumakadzi a vha na maanḓa so ndi hedzo dza dzikhaedu dzine ra ṱangana nadzo na kha vhathu vhane ra khou tea uri ri vha thuse u wane uri u ḓo kona u mu thusa kana heyo nyimele ine a khou ṱangana nayo kha iwe ndi zwithu zwine u tou zwikona u zwi ita u nga zwi ita na musi wo tou aḓela mara a ri ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga muthu wa munna kana nani ngei dzikhothe u tshi ya dzikhothe u tshi swika u khou ḓi wana vhane wa khou imedzana navho ndi vhathu vha vhanna so vhathu vha ya mbo ḓi focusa kha vhathu vha tshinnani uri hevha vhathu vha tshinnani ndi vhone vhane vha kona kana ndi vhane ra ri tshi amba navho vha nga kona u ri tandulela dzi thaidzo dzine ra khou ṱangana nadzo na musi u tshi khou ṱoḓana na mishumo kanzhi u mufumakadzi ane wa vha wa ramilayo nga nṱhani ha uri mulayo a si uri wa ya khothe fhedzi u ya vha ramulayo mara wa ḓi wana u khou ḓi shuma u sa yi khothe wa wana uri nga nṱhani u tou vha mufumakadzi fhedzi ende nga maanḓa u tshi zwi sedza wa wana uri a u tou vha mufumakadzi wa uri a u koni u tou vha mufumakadzi wa muvhala mutswu zwa ita uri u vhe u sa khou kona u swikelela huṅwe hune wa khou tea u swikelela hone mara u tshi dzula wa tshi sedza wa wana uri hu na vhaṅwe vha miṅwe mivhala vhane vha vha vho gudela mulayo mara u khou vha vhona vha fhethu kule so u ya sedziwa na nga uri lukanda lwau ndi lufhio kana ngori u mufumakadzi vha u limita nga uri u nga kona zwifhio umufumakadzi a ri tori hu tou vha na liambelelo uri a ri koni
mara ra dzula ra zwi sedza zwino vhafumakadzi ri khou kona ende ri khou ḓiwana ri khou fhethu hune ra sa lavheleli uri ri ḓo ḓiwana ri hone sa musi vha vha tshi khou amba navho uri ni hune vha vha hone u mufumakadzi hu na dzikhaedu dzadzo dzine dza ḓa na uri ni vha khou ita zwifhio. So na haningei kha riṋe kha mulayo hu na dzikhaedu dzine muthu u tori hoyunoni mulandu ni mulandu wa bulayo, mufumakadzi anga si u ite. Wa wana uri ni u mulandu wa bulayo na iwe u wa mufumakadzi u nga u kona u ita kana nga nṱhani ya uri ni vha to ṱoḓa uri vha khou ṱoḓa u thusiwa nga vhathu vha vhanna ngori vhanna vha pfesesa upfhi ndi vhone vhathu vha maanḓa, ndi vhone vhathu vho no kona. Mara na riṋe sa vhafumakadzi ri khou kona, ndi ngazwo ri khou ḓiwana ri hune ra vha hone ṋamusi. Kha musi mbuso ya dovha vha yori vhewe ni tshi ya tshikoloni kana hu na tshikolo tshi no pfi tshi khou dzheniwa nga vhanna itshi tshi khou dzheniwa nga vhafumakadzi hayi vhana na vhafumakadzi vha khou ḓi dzhena tshikolo tshithihi vha khou ḓi wana mabambiri ono fana. Mufumakadzi ono khou takutshedza na musi ane a khou ri ndi khou ḓo vha mulimisi nne zwa zwino ndi zwifhio zwithu zwine a fanela u zwi dzhiela nzhele? Kha zwi dzhiele nzhele uri before ndi tshi vha mufumakadzi ndi muthu, ndi tshi vha ndi sathu pfhi mufumakadzi ndi muthu. Arali hayani haho ho aniwa maleri o vha zwini sa nga kona no ḓivha na zwo uri ndi mini, a huna tshithu tshine tsha nga ni ima phanḓa uri ni sa kona u bveledza muloro wanu. Ni funa u ḓivhudza uri a ni ngo ḓo shumela vhanna ende ri khou vhona dzi shandukisa dzine zwa khou itea. Ri tshi vhona vho ramulayo vha khou ṱalutshedza uri vhone vha tou shuma na vhathu vha no khou ṱalana. A hu tshena garanti uri arali ndi khou pfhi ndo ḓitika nga wa munna matshelo hanga ntshavhina nne nda sala habe arali on ntshavha wa munna vhana vha nga si shavhe naye. Mostly naho vhaṅwe vha tshi nga ḓivha na access na vhana mara tshiṅwe tshifhinga ni wana uri ndi riṋe sa vhomme vhane ra sala ri khou funa u hulisa havho vhana. Ri sathu to amba zwezwo na zwitatistiki zwi a kona u amba uri hu tonga hu lovhesa vhanna naho ano maḓuvha ro no vha na khaedu ya mabulayo a riṋe vhafumakadzi. Ndi uri ndi musi ngauri vha tshi aluwiswa vho socialize uri vha na maanḓa vha nga kona zwoṱhe. Hezwi ri khou putuluwa ri tshi kona u amba na musi nene ngei vhulimini ni tshi khou lima tshiṅwe tshifhinga ndo no ḓelwa nga vhathu vha khou ri vha vhanna vha tshi khou ni sasaladza vha tshi khou amba uri ndi riṋe ra ro funa ri khou shuma hafha na mini na zwoṱhe. Tshiṅwe tshifhinga ni tshi khou founa ni tshi khou ṱoḓa u renga tshithu ni a to zwi pfa uri ni khou tou ṱanganedziwa sa muthu ane o tou rumiwa ndi wa sekretari henefho bulasini kana ni mushumeli. Hezwi ni tshi ri ni a vhudziwa pfhi muṋe wa bulasi u gai na musi vhathu vha khou swika na ḓiri ha ndi nne hanefha ha pfhi muṅwe. Zwino ndi khou ṱoḓa u amba uri a huna muloro arali ni vhone mbiluni yawo vho ḓivhudza uri ndi khou ṱoḓa u takuwa nda shuma. Futhi ha vhulimi a vhu ṱoḓi nne vha khou zwi vhona ndi na dzi degree mara a ndo dzi gudela a thi tsha dzi shumisa. Ndi a dzi shumisa mara ndi khou tou thusa vho vhathu ngori arali ni mudededzi ni ḓo dzula ni mudededzi, ni social worker ni ḓo ḓi dzula ni social worker. Mara a ndi nga si vuwe nda ri ndi khou shuma ngori ndo zwi vhona uri sa social worker mathada manzhi ndi vhushayi. Arali ni khou ḓa na mbudzo uri nne ndi kha vhushaka na wa munna u khou nṱhupha mara ndi nga si bve ngori ndi ene ano khou mpha tshelede zwi amba uri ndi afho hune na ḓo vhuya na fela hone. Zwino nda zwi vhona uri na musi nda ni khantsela ndi tshi fhedza u ni khantsela ni ḓo funa zwiḽiwa thiri ndi khou ni vhudza uri zwi ḓo luga ivhani strong mara tshino tsha vhukuma ndi zwo uri a ni shumi ni ḓo vhisa ani strong uri ḽi tshi kovhela ni khou ṱoḓa zwiḽiwa. Ende zwiḽiwa zwi dovha zwa takadza ngauri huṅwe na huṅwe hune na vha hone kana ni khou shuma ni CEO ni tshi bva mushumoni ni khou funa ṱoḓa mini zwiḽiwa kana ndi vha na tshikoloni zwiḽiwa ndi zwone zwo faraho shango. Ri tshi vhona uri Afrika ḽi khou tambula tsho thoma tshine tsha vha hone ndi zwiḽiwa. Ndi zwone zwe nda zwi vhona uri hezwi zwithu zwi nga ita uri ri shandukise nzulelo ya hune ra bva hone ya hune ra vha hone na hune ra khou ya hone ngauri zwino hafha ri khou tshila kha ḽifhasi ḽoṱhe ri sa tou pfhi ri vhathu ha bene ra tshi ri khou ya South Africa ri tshi khou bva Venḓa. Zwino ro no tou vha hoṱhe ri kha ḽifhasi ḽoṱhe. Zwi amba uri hei tshanduko ine wa khou ita hayani wa ita hune ra vha hone vhone vha nga thoma nga ṱavha henefho hone vha dzula hone. Hezwi vha tshi tou vhona ngwanana dzi tshi aluwa vha zwi vhona uri
nga khedzi vha vhona mafhuri a khou bva vha ya vha kana muroho vha bika vhala vha kana na furi ndi hone vha funa thoma hone henefho dzangalelo ḽi ḓo vha ḽi khou mela vha tshi ri vha khou engedza hune vha lima hone vha ḓo vhuya vha swika hune vha zwi pfha uri zwino ndo no tou ḓi ndi mulimo o no tou ḓiimisaho ndo dzama zwino ndo ṱavha na tie i no pfhi hibiscus yo vha tshi tonga ndi khou tou tamba ngayo mara zwino yo tenda ende i khou pfhi ilwa na malwadze ane a mitsiko ya malofha malwadze ane a dzi tshugela i khou ita mushumo zwi amba uri a huna tshine vha nga si tshikone vha ḓo vha vha khou lima zwithu zwa vhafha mutakalo a ni ḓivhi uri zwithu zwine ra khou zwi renga mashophoni zwo tou ṱavhiswa hani zwo shelwa mini henefho mara arali ni khou tou lima ni a zwi ḓivha uri hetshi tshithu ndo tou thoma natsho fhasi tsha vhuya tsha hula a si khuhu no pfhi yo ṱhavhiwa dzhegiseni ine khamusi ni tshi ḽa dzhegiseni ya hone i ḓo ḓa muvhilini waṋu zwi amba uri na mutakalo henefho ni khou ḓi engedzela na maḓuvha na dovha na engedzela vhathu vhane na khou dzula navho maḓuvha na vhane vha khou renga zwithu zwaṋuvho maḓuvha a vhutshilo ne mara zwi na vhushaka hezwi zwithu ara ra nga tou zwi lavhelesa zwi na vhushaka Naene ramilayo wa mufumakadzi yo no khou ri nṋe ndi khou ṱoḓa a sathu vha u ramilayo o no ri nṋe ndi khou tama u vha ramilayo ndi zwifhio zwine a fanela u zwi dzhiela nzhele so zwine muthu a tea u zwi dzhiela nzhele musi a tshi khou ṱoḓa u vha ramilayo ndi uri u vha ramilayo zwi ḓa na vhuḓifhinduleli vhunzhi so iwe muṋe u khou tea u thoma hafhu wa vha muthu ane a vha na vhuḓifhinduleli a kona u ḓivha zwori musi ndo thoma tshithu ndi tea u tshi vuledza nga tshifhinga tshifhio ngauri u vha ramilayo hangei ri tshi khou shuma dzi khothe kana kha mabambiri ane ra vha ri khou a ita hu na zwifhinga zwine zwa vha zwo to amba upfhi arali vha tshi khou ḓo ḓisa mbilo ya kha ri khou vhila tshelede vha khou tea u i vhila khothe hu na maḓuvha mangana ane vha tea uri vha zwi ite ri ita na zwithu zwine ri a swika uri vhone vha si tsha kona u vhila tshelede yavho hu avha na tshifhinga tsho uri ari ha fhela pada miṅwaha miraru vhone vha nga si tsha kona u vhila thundu yavho kana tshelede yavho so u vha ramilayo zwi u gudisa uri u vhe na responsibility so muthu ane a khou ṱoḓa u vha ramilayo kha vhe muthu ane u ya kona u ḓifara u ya kona u vha na u londota nga nṱhani ya uri u tou khakha zwiṱuku wo ṱuwesa ngauri u vha u khou shumana na dzimbilelo dza vhathu kana na milandu ya vhathu ndi ngazwo ri tshi regulatiwa na nga khantsele ine yavha yo dzula i tshi khou tshekana na vhoramilayo so u tea u vha u muthu ane a ṱhogomela u tea u vha u muthu ane o ḓivhudza uri hezwiḽa zwine vhathu u wana vha khou posta vha tshi ri nice life problem kana ri khou enjoy soft life zwi ḓo ita zwi tshi u fhira ngauri u ḓo ita iwe tshiṅwe tshifhinga u tshi khou ṱoḓa uri ndi khou ṱoḓa u vha ndi na dzi tshomi dzanga ndi khou ṱoḓa u vha ndi na muṱa wanga wa ḓiwana u sa khou kona u vha navho nga tshetsho tshifhinga ngori zwi khou ṱoḓa uri u vhe u khou shuma kana zwi khou ṱoḓa uri u vhe u khou shuma na nga 10 kana na nga 12 ya vhusiku ngori hune zwine ra ya khothe ri tshi nga luisimane vha zwi vhidza uri ndi dzi agent application so zwi khou ṱoḓa uri u ḓidzime zwithu zwinzhi zwi khou ṱoḓa uri u dzhiele nzhele milandu yo no khou ḓiswa kha iwe arali u tshi khou shumana na milandu yo no khou tea u ya khothe vhukati ha vhusiku u ḓivhudza uri ndi ḓo ḓidzima khofhe u ḓivhudza uri ndi ḓo ḓidzima u ḓifheliwa ndi tshi khou ṱoḓa uri zwithu zwi tshimbile kana ndi ḓiwane hune nda khou ṱoḓa u vha hone ngauri u vha ramilayo zwo ṱanḓavhuwa hu na zwithu zwinzhi zwine ra zwi ita u nga ḓivha ramulayo wa u ya dzi khothe u nga ḓivha ramilayo wa uri ndi khou ṱoḓa u tou specialize zwa zwino ndi khou ṱoḓa u ita ezwo zwithu zwo no pfhi hu na dzi notary hu na dzi conveyancing kha dzi notary ndi vha vhane vha vha khou registera dzi mbingano so zwi khou ṱoḓa muthu ane u ya ṱhogomela na kha mabambiri ane a ita ndi tshi khou amba so ndi khou amba uri muthu ono khou ṱoḓa u vha ramilayo u tea u ṱhogomela u tea u londota u tea u ḓivha zwori u shuma nga tshifhinga
u rengisa tshifhinga so kha muthu ono kho ḓo vha ramelayo kha ḓivhe hezwo zwithu a ḓivhe hezwo zwithu u ḓo ya kule ngauri ni a u nga ḓo ḓa dzimbilelo dzi tshi khou ḓa dzi khou bva kha vhathu vhane vha khou thusa uri ni vho guma gai kha u nthusa kana mulandu wanga u khou ḓa gai a u nga ḓo ḓa dzimbilelo dzo no ḓo bva dzi khou bva kha khantsele hu tshi khou pfhi muthu wane vha khou mu thusa o vha reporter vhone a vha khou shuma mushumo une vhupfi vha u shume kana vho ya khothe vha sa itise vha sa tshimbidze zwithu nga nḓila yone so zwi ṱoḓa u ṱhogomela zwi ṱoḓa u ḓiḓivha zwi ṱoḓa u ḓidzima ndi kholo uri ndi nga to zwi simplify ngori zwi khou ṱoḓa muthu ane a ḓidzima kha zwithu zwinzhi uri u ḓi wane u ramelayo ane u khou ya fhethu Kafofo bindu ḽi khou aluwa nga maanḓa na zwino hu na 15 hectares ntswa i ngafhi I kha Muloto Road ri tshi fhira kha Lineni Pitori tsho vha ita uri vha nange cucumber ndi mini ngauri heyo hydroponic yavho i ya vha tendela uri vha ṱavhe tshiṅwe na tshiṅwe nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe vhone vha ya vha nanga cucumber ndi ngani ndi ngauri cucumber a i lengi ani miṅwedzi minzhi uri ni wane tshelede zwi amba uri arali nda i ṱavha nda thoma u ṱavha mbeu 10 days dzi vha dzo mela after 10 days ndi khou dzi ṱavha dza vha miri after 3 weeks ndi khou thoma u kana ndi tsho thoma tsha vhuvhili ndo vha ndo ṱangana na vhaṅwe vharengi vha re Dubai vha vha tshi khou ṱoḓa uri ndi nga kona u vha rengisela hanengei seli so wa kona u zwi ṱuwisa zwa phupha zwa henengei nda zwi vhona uri cucumber i tonga i nga tshila na uri vha sedza a ngo ḓala vhathu vhanzhi vha no ita vha no tou pfhi vha khou ṱavha cucumber nga maanḓa kha vhathu vhatswu ri nga vha ri tshi tou vhavhala ngauri vhulimi vhunzhi ndi ho lima nnḓa hu songo fhaṱelwaho ngauri tsho thoma hydroponic na yone a i ngo tou leluwa a i ngo tou i a ḓura u i thoma mara mbuyelo dza hone dzivha dzinzhi zwino ndo zwi ita ngauri ndi cucumber i funwa nga klasi dzoṱhe arali u tshi thu huna kilasi vhathu ndo zwi amba u thoma uri huna vhathu vhane a vha koni u ḽa tshiḽiwa tshi sina yone cucumber ngauri ano maḓuvha i ṱali vhathu vho ḓisedza mitakalo yavho heiḽa muthu ni nga iḽa na wana uri a ni khou vhuya na muvhili a u khou kukumuwa a ni khou vhuya ndi uri i ni thusa kha zwithu zwinzhi so nṋe nda ndi khou sedza vhona mutakalo nda dovha hafhu nda sedza uri nda ndi tshi vhilela u bva kale ndi tshi fhira hafhaḽa Tshakhuma ni ḓo wana line yoṱhe vhathu vha khou rengisa muomva vhathu vha khou rengisa maafukhada vhoṱhe khezwi ri sa tu kuvhangana na ḓivha uri hafhanoni ndi maafukhadani hafhanoni ndi muomvani hafhanoni hezwo zwithu zwi thusa uri vhathu vha khou specialize zwi amba uri arali nṋe ndi khou ṱoḓa maafukhada ndi ḓo ḓivha uri ha Mudau a hone maafukhada ndi vhone vhano ita maafukhada ngo ralo business yavho i aluwa ngo ṱavhanya a zwingi ndo fara tshigoḓelo roṱhe ro fola ri miomva fhedzi miṅwe vhuya yanga isa sina mara ra ono to ḓivha uri ho ndi wa miomva ho ndi wa zwikavhavhe ho ndi wa maswiri hoyu zwoṱhe ngo to ralo ndi wa khavhishi ndi wa mutshaina ndi wa tshipinichi zwi a thusa na tsho fhedza ndi tsha uri mutengo wa tshipinichi ni wa khatha ya tshipinichi na mutshaina a zwi fani na cucumber yo to rala cucumber ina mbuyelo dzi nonga dzo ri gadunyana vhanzhi vha sumbedza uri tshiṅwe tshithu tshi no konḓesa ndi makete ri tshi ḓa fhanoni kha vhulimi vhone ndi pfa vha tshi khou amba na zwo uri vha ya khou supply na vhathu vhane vha vha Dubai vha vho zwi konisani vhaṅwe vhane vha khou vha supply ndi vhafhio ndi khou supply mashopho aya no pfhi zwipa Montana Midrand na maṅwe ano pfhi dzi Roots huna ḽiṅwe shango huna maṅwe Alexander Mamelodi ngoralo na mimakete na mimakete huna vhathu vhane makete wa Johannesburg makete wa Tshwane Pitori vha khou renga ndi to ḓivhambadza vhuḓivhambadzi a vhuvhi ha dina vhathu vha makete na vhone vha khou ṱoḓa u rengisa vha rengisela vharengisi zwi amba uri vha ḓo vha khou tsheka zwino kha bindu ḽiṅwe na ḽiṅwe u ḓivhambadza hu a ṱoḓea ndi ngazwo ri tshi ṱoḓa vheiwe vhahashi uri ni ri rengise ngeno uri vhathu vha kone u zwi ḓivhavho Naene ri khou pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi ri tshi tou zwi amba zwavhuḓi ri havhaḽa vhafumakadzi vhaṅwe vha gidida 5 rathi vho
tshimbila uri rine ri kone u gidima vho ri vulela dzinḓila ndi ufhio mulaedza une wavha nawo ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo ri khou lavhelesa mushumo une avha khawo une avha uri ndi ramulayo wa mufumakadzi? Mulaedza une nda nga tou sia ndi wa uri ni vhafumakadzi ri a kona are ra ḓivha hezwo ri ḓo ḓi wana ri fhethu hunzhi na hune a ri ngo fanela. Ndi ḓo tou fha tsumbo nga tshiṱori tshiṱuku. Huna hezwi ri tshi fhaṱa mahayani a vhoriṋe ri fhaṱa ra ita na dzi ceiling, ra fhaṱa ra ita na dzi ṱhanga dza dzinnḓu ngauri ni zwithu zwi khou ḓi ita ra panga na dzi butler ra vala na nga mavothi mara huna itshilani tshikhokhonono tshine ri soko tshi wana tshinduni dza vhoriṋe tshine tsha vha tswina wa ḓivhudzisa uri yo dzhenisa hani nga nṱhani uri wo vha u songo i vala u tshi fhaṱa. So ndi khou ṱoḓa u amba uri mini nga itsho tshiṱori, ndi khou ṱoḓa uri vhafumakadzi ri a kona ende sa tswina tshi ḓi wana i dzi nḓuni dza vhathu na riṋe ri ḓo ḓi wana ri fhethu hune a ri ngo lavheleliwa uri ri vhe hone na phalamendeni tswina ya wanala na hoṱhe hune wa nga ḓi vhudza uri ndi khou ṱoḓa u ḓi wana ndi hone u nga ḓi wana u hone. Arali ra tori hu khou kiḽiniwa hafhanoni ri nga ḓi ṱangana nayo tswina mara vhafhaṱi vha itshino studio vha tshi khou tshi fhaṱa vho vha vha songo i vala tswina. So ndi khou ḓo uri kha mufumakadzi ri na maanḓa ende ri a kona ende arali ra ḓivhudza ri ḓo zwi kona sa izwi ri khou zwi kona na miṱani ya vhoriṋe ri khou zwi kona no alusa vhana vha vhoriṋe. Miṱa minzhi yo fariwa nga vhafumakadzi na hanefha kha dzi career kana kha dzi profession naho ri khou ḓi ḓo fara ra swikelela u vha hune ra khou ṱoḓa u vha hone. Nga u tou pfufhifhadza mulaedza wa vhafumakadzi a huna tshine ra nga si tshikone a ri gumi fhethu ri vhathu before ri tshi pfi vhafumakadzi a ri khou ṱaṱisana na muthu fhedziha ri nga kona u guma hune a ri ngo lavhelelwa na riṋe uri ri nga swika hone. Arali nṋe ndi tshi kona u vha mulimi a kona uri naye a kona u vha na ene a kona u vha ramulayo ndi mini tshine vhone vho dzula hanefho hayani vha nga si tshikoni ngauri vha nga sokou tou dzula hayani riṋe ri hone na riṋe vho ri khou nga ri khou tovhela thi a vha ri founele ri ḓo vha thusa ngauri arali ra vha vhanzhi na funza muṅwe a funza muṅwe zwi amba uri zwi khou ya phanḓa ri hone ri ḓo vha thusa ri ḓo vha dededza ngauri na riṋe ro dededzwa nga vhaṅwe. Zwino ndi khou vha ṱuṱuwedza vhafumakadzi vha songo pfa u tshi nga vha nga si kone u vha mulimi vha nga si kone u vha loyara miḽoro ro eḓela i ya vha hone ri songo dzula fhedzi ra rabela uri ri khou rabela uri mudzimu a ri fhe mini a ri fhe zwiḽiwa zwone mara mudzimu u ḓo tou bva henengei ṱaḓulu a ḓa vha limela kha ri sokou pfhesesa uri zwanḓa zwe a ri fha zwone zwi nga kona u shuma ra kona u bveledza ra fusha miṱa yashu ra fusha mashaka ra fusha vhathu vhoṱhe ra fusha shango na henengei seli ra swika. Kha vhane vha khou ri vha khou ṱoḓa u thusiwa nga vhone vha vha wana kha ngafhi? Nṋe ofisi dzanga ndi na ofisi Captain Park Denele ndi na ofisi henengei Innovation Hub Pitori ipfi the Innovation Hub vha tshi swika getheni vha ri vha khou ya Agri Park vha ḓo mpfonela vha ri khou ṱoḓa Dembe Holding kana ri khou ṱoḓa Tshifhiwa Mamathuba ndi ḓo wanala. Mushumoni wawe wa ndi ngafhi? Nṋe ndi wanala Mudau Tshipise Artenis ri na dzi ofisi dza vhoriṋe Marshalltown Johannesburg ra dovha hafhu ra vha na main ofisi ya vhoriṋe ine ya vha Alberton ra dovha hafhu ra vha na ofisi Pretoria ine ya wanala Pretoria Street. So are vha tshi ṱoḓa u ri kwama vha ya ri kwama kha 010 207 9027 ndi hune ra wanala hone ri ḓo vha thusa nga kha masia oṱhe a mulayo ane vha ṱoḓa u thusiwa ngawo. Kevho mthetshelesi wa Phalaphala FM ro vha na Vho Tshifhiwa Tshikalange Mamathuba ra dovha ra vha na Naene Mudau vhane havha ndi vhafumakadzi vhane ro vhona uri zwo tea uri dzule navho nga hoyu ṅwedzi wa vhafumakadzi ndi tshi tenda u fhufhela uri zwone zwe vhone vha guda zwone musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou ya mafhungoni ya wara vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ya dzedza ubva kha Miss P na mubveledzi wa ino mbekanyamushumo Jones Mr Lava kha madekwana avhuḓi ridigeda na Miss P kha Phalaphala FM.